Jopi kipai pak nong sosnom. Hari kucing kublai nampak kipara rembak lalu iba cross border tiang iba di treasurer jangka parti kejungi bagi so komendo di upon berlomba bau kertong jangka parti kejungi nampak lepo nong stone jurisman yang nyau dan rekan dan bagi berperskan hari upor ke pemerintah. Barangai kucing kublai itu kampung babu berbel ubah ke parti kalau ibet bangsa imaran hari ke kenti ke pemerintah. Barangai skam pak. Kacau kublai kabak hambun, bar kabak hamdokam. Kalau namta jompi kipat ba nong song sinong, kibawan nak keleng kisnong kibam marjan, bagari kisnong riang dulu. Barwan man skam, ya kacing pensyai, nak political parties kibabun, bag hamtam, nak kertong, jom kita kibam kun nak MDC election hari ini kita. Barang sokon, barang. Namun ka voice of the people party, iyo ekalat man sedang, ya kacing pensyai pat ba nak keleng kacungi. Marges kampan ba baga jingpin syai kajungi kalau kata kaban kedaulan tipi kaban hikai api bar kaban pinsu api kumno syua pinjit ya kita ki kertong pidong kaban pet yau kertong pidong kaban pet ru ya kita ke parti ke baki kian bar ngamar tetian pet ba hagri kenti ke bangtan pin sngap ya ke baga parti ke dan banong hakmat jompi ke parti kajungi kampun dah wai pat kanong rem apa kawan nak fight bah? Kini ke parti ke sini, kini ke parti ke berang kelung. Naki political party baru ke berang pok ke jalan. Laseng ya kau senem arpwe. Bak election ke beringkong. Ke parti ke lahir mana menikun. Kini ya senem arpwe ke election Emily. Baru arp sound. Kini ke election ke ar. Baru election MP pada. Baru kita semua berniaga ke jingkublai. Nak bentar kita ke jan kat ar hajar. Kibala pinjab dan buram yau kertong jong itu por belalong MP buat jonga jompi Dr. Ricky AJ Singkon bat pai ba ni seorang kublai simun nak kata jompi kibajan khat ara jargut kibala ai kecil kusian ke berat ba ya ke voice of the people party bat ngamar tien pai ba bahkan election ke pemerintah ba pinang ai kecil kusian ke kambun bat ke kampalat banyak MP election ong emla ban klep pai ba ya ke jingle jom kita kepada nak kebor kumpul pempau libai babu berbel hakaban susun ya kita ke arpwe teli kisnong nak ni kedong ketang ke jopi banra sapo rambrai konsensi gelai pai ba kuno ki pai ba kelani banyak kun ban persya ya ke jingle jubor bar ke jingle ben nak kalian jom kita kepada nak kebor oh hakaban pai ba kelong bangin tendai ndai apa kadu apa ipet mentah pai ba kita kisnong arpwe teli la surah jumur nagne konsensi ke jopi ban penyahap bakaran berai konsensi ke bangdan ke cingida ye ruyan pai bakani ya kamja tangani ke senong ke jopi dangini kisi ya push for jandils apa mudah ke senong pai ke bahapannya na kata ke konsensi ke baki penahap manta napo konsensi nartian pai habia limba artli ki konsensi ban poi syakta kesnong kapakila penha sepok kanar tiang konsensi patba kata kali kejingle empen kejingle sat yu patba hagani election ke pemerintah bak ngi sautu patba balai kile kunta namar hakajing perkat kejongki galong ba ban mat ya patba upakersian ya ke voice of the people party rengi dan kejingle kemaskan patba compare lala pibret yu patba piparia yu patba tangna bentak kejingle long kejopi rengi tips kami ni away bupai ba nong kesan jaga voice of the people party lada piparia satu shani kat sabar pipa upra unsahi upra bergangai scam pada gangai scam bahkan kesidong kacang biru ngin pendokam ya kacing start berkacing sentang abang ijin ya kita kinong ngelam kejuni oh ngelai pai ba kinong ngelam kibamdan kacing kekli kinong ngelam kibale ben kibale asat kibab karya yang apa jadi pai ba watan akan ke MDC election ke pemerintah kumdong yang akan kajing syariah kita seisian pan mereka polos lah dari pai babron ayah kajing syan ke berat bak ke jompi telilang ringkat lem bagi way party konsensi panai kajing syan ke pura ya ke voice of the people party nak kalian kejungi pai ba ngimar tatin bagi voice of the people party kan poi ban sinsyar marway Hapo KHDC pada Pojant Hills Autonomous District Council kita ada kejingat kedui pada yang dari bagi ko regi syariah upat ba jong kini guri ke biik ke jonga ba ke jompi upat ba upastan
upai ba uba Sempang baru upai ba uba Don ya ke nongrem ke baskem pidong kam pai ba ban pai kabat saka Voice of the People Party gom ke parti pai ba ngem don nak away per ke nongrem apa iwan playing jompi upai ba iwan kabat jompi pai ba tang alor artli ki nongrem kanikong kan nongrem ke banikong ka bah kabat ka balong kum ka thong ka jongi kum ka parti kalong ban monra ya ka sinsha khadar ka bakhuit ka basuba om don away per kalenti pai ba ban penbet ya jerwat pada kesokorat kibadon hapo ke emlang salang pada pokeri ke bait ke jonga pada jopi lat na kesensyar khadar ke bakhut ke basuba kata ke nongrem sama Voice of the People Party ngirawan muslim arpo arpulai ngirawan muslim arpo arsau bagi wan mentah muslim arpo arsam nam tak ke MDC election bagi namwan pada harus muslim arpo arpupra bagi nak kuat bagi nongrem sama Voice of the People Party kan long snam away puway nong song snong jong negeri ke ke jonga ba kusupi bala kini ke nongrem jong Voice of the People Party kalong do long snam hanga ba pi pai ba ong ka jingkermen sesian pat kan wan negeri ke jela ba negeri ke jonga ba kusupi kan nongrem ke bahar jong Voice of the People Party kare kata pai ba kami keren tapi dia ke hot long try ke jonga ke jongpi kum ki try muluk la kalong ke kendo ke siam ke bam ke di ke kop ke sem wat ke jingit ke jonga ke jompi pai ba kata kadai ke Voice of the People Party kong ngin om ya pen lanu bagi kini atli pai ba ki nongrem ke baskem jonga Voice of the People Party ke bala ban klipat sesien ya kini ke jela bagi kini guri ke bai ke jonga ba ke jompi iwan ke jompi pai ba ani por nama ke por kamsya ngan wan bet sakamat ba ke por ba kamat pai ba bagi wan ke jompi ni por kadai nak kata kini ke MDC election pai ba ngem debat suo bakla kini kami ke MP election kini kami ke MLA election pai ba kajing kala jo ke sarkar ke nomon lingba ke MDC election ngem debat suo bakla oh kakum kerti riti sensar negeri India lani ke Constitution of India pai ba ke mau ke bor ke bah klidu hak jelani kini ke sarkar jela bat mentang idon ya kata ke sorkar ke bakil ai kerteng ke MDA 2 pai ba wala dang lei pai ba el kontre kam betuki upai ba ubabi upai ba ukwa ban priklaro ke sorkar henry pai ba nang hapan yaisha sekumbalai snem pai ba sekumbalai snem ban yaisha ikri ke sorkar ke leben ke lesat ke sorkar ke bangsa pai ba ke bangsu tu ya ke jinge ke jonga ke jumpi ba ke bangsu tu pai ba ya ke jingong try geli kum ki try manuk padahal maka terapai bangyong iwan na preng jompi nak mata kani ke MDC election ni hak pada syai pai ba kum kita ki pai ba ki berani ke bor ni dong kam sutu kum kita ki pai ba ki berani ke bor ban jir lane ban pitmai ya kita ki MLA ki MP bat MDC ni dong kam tep pai ba habangi jir UMP ni dong kam tep ke kamram ke jong UMP habangi jir UMLA ni dong kam tep kay ke kamram ke jong UMLA pada bagi jet UMDC idong kam mentip kay ke kamram ke jong UMDC bat pai ba agri ke por ke bangta ngawan kebat jongpi ban terwa yaune ukurtong jong Voice of the People Party babu berbal parget skam pai ba long nong wesu sakane ke dong ke thang ke jongpi bagi dong ke jisania namanya lai ke lentia ke jong niu ramba pai ba ulama ya ke jinge ulama ya ke jingleben kamtam nak sorkar kabare ban pet ban kbi ya ke bah kami jok wei puwei nong sosnong jok ke jela kan notam ya kita ki nongi kai ki balong maki ki ban ai ke jing start ke jing sempang ya ki kun kiti ki jonga ba ke jongpi hot babu ke jing saleben ke jongpi ke jing sha wengkam ke jongpi pai jongpi babu wat lada pisong komba pisaleben renganget kem ke sandor ke jongplay barka pelong pi mentapat ya pi babu banlong atau kertong jong Voice of the People Party bat amar tatien pai ba ngamar tatien bau ni kertong ubangi penyeng nagre konsensi ke jong pi pinai ke jingsan ke barat ba beruniu basutu ya ke jingie ke jong pai ba ulek bandrung hangtai po district council banyak tai bat banyak keren ya ke jingie ke jong pai ba hangtai po district council yuan ke jong pi pai ba nakamta kani ke MDC election banjir yang tahu ban mi khmat nakamta jonga jongpi hangtei hapo district council bat ka ai ke kamram jongni UMDC jongpi pai ba ubangin jir ban mi khmat nakamta jonga jongpi ga skwa ban perkenal pai ba
ya penting kai ke kamram ke tu berkai ke district council ya penyesai haswa apa ingin penkupur yaki pai ba kai ke district council ngaku apa perkemau hangi kum ke jat meriu pai ba ya ke history jong jat meriu nomor 4 na preng jongi ngila klet ya ke tenai bar ya ke history jong ke jat meriu ngalet kat shabalet hagi si ke bantang apa perkemau ya ke history jong ke jat meriu barong pai ba ngidok kam bantet bagi ngidok kam ban shai ba shwa jong khat khandai spa sau punyo haswa jong khat khandai spa sau punyo sau pupra mga apa pi kum ke jat meriu ngim dai kinong India ngihap panisha ngim dai kinong India dai pat ba ngilaha apa ka jing sisha jong bidoli ka bala penhap ingi ha kata ke British India Empire ha ka bala penhap lang berkiwai pat ki hima ki bana po ritor ha po jong ka jing sisha jong bidoli pat ba ha khat khandai spa sau punyo hadian bagi doli kelarai ban mino nak di geri ke baik ke jong apa ke jong pi kila ai ni kum ke judgment riu ya likely ki jingjit lani beong ten franky options kabaning kong langin pinyas no bat ke ri India kabar langin pinyas no bat ke East Pakistan nak tupur kaba mentang itip ya ka kum ke ri Bangladesh lani ngin long independent ngin long light lut kum mangilong haswa bagi doli kenwan pelong merau yang apa dia pi Rai pat ba kum ba ke history kan ya thu bat kan batai kita kinong ngelam ke jongi kila poi ban pinis no yang ikum ke judgment riu syakari India badai nado khat kanai sebab sau punyo bat sau pupra pat ba ngila kelalong kinong India bat pat ba habala perung ngi bat kari India pat ba kita kinong ngelam ke jongi hagi por ke pemcangi sungu namar ngi doni kita kinong ngelam pat ba ki krau perkat ki he jebien bat ki rangya tai ki rangya sat barki bas sutu rupat barki bayu i jingai ya kalau wei ke jonga jopi kum ke jat menriu ngaskwa bar perkenal pai ba hadu menta mene kum ke jat menriu abang yong ke jat menriu kasi abang yong kasi kamu ukandriam upnar uboy uwar maram lingam ide ka wei ke jat menriu kasi bar kum kasi pai ba hadu menta mene idon tan kum ba khat sau lak tam ke jingbut beriu kum kasi bang jong ini lada shimiu kasi jungi baro lada ra yo kasi jungi baro nak jela ka jungi lad noi ki perlok garu kentup yang apa pi ni por menta ra balet ban bu yang ni let bu yang ni tang po nong ba West Bengal ndai po kori India pat ba tang po nong ba Kolkata pat ba ngi lajak bat ngin ja rai namar tang nong ba Kolkata ka jingbut beriu kolong hadu shispa san pusan latam pat ba Baringi kum ke jat meri midon hadu mentam ne ngidon tangkum bakat saulak tam pat ba ongi songu ya kita kinong ilam jungi bat kamtam yu bajoy bangi khot i u Reverend JJM Nichols Roy habangi pinyas no bat kari India u sotu bakum ke jat meri ini ke jat meri ko beret pat bat ka bakerpang badene makata dawong ngidong kam ya katakaan kabanyada kerpang yang apa japi kipat riulum segini gidong ketan lam mi jong kari India bat kamtam kumukasi ban lorung po concern assembly pai ba loyo ikalat ban rung po concern assembly kai ke concern assembly kari kata kayung dorbar bla thau kerpang hadian bakari India kayo ke jinglai dud badai hangta pai ba ka kamram jong kata concern assembly kalau berperkat ya kalau wei jong kari India ka bat thamai ban om kata ban wanra lani ban snaru pat ya kata ke constitution lani ke riti sensyar jongkeri India bat u Reverend JJM Nichols Roy ulayo ya kalat ban rum hangta ban ya sat nak kata jonga jopi ban ong bagi dokam ya kaan ka gerpang ndai ka basok kemen pai ba kam ndai ka basuk o kala shibun ki wei pat ki nomi kemat ki wei pat ki benta jongkeri India ki bela persya ya kata ke jingdawa jong u Reverend JJM Nichols Roy Dari pat ba hakaba khadu u Reverend JJM de khusoi lola ban penkongo ya ke concern assembly barokwe bat khamtame ulala ban penkongo ya Dr. BR Ambedkar ko chairman jong drafting committee jong constitution of India bat kluk pat ba kalarung kata ka kernet ka ban rio lani ka bangitit ya ka kum ka 6 schedule pat ba nangta isayo ya kini ki autonomous district council Bati kata pai ba iwan kemat jompi iwan nak tak ke election ke district council ke mau pai ba ke district council ke an kerpang nak kata jong abat jompi ke stik pai ba nak kata jong jompi
Banyada ker pangengi kum ki rit pa chakri ka than lam mingi jogri India bat kum ka judge ban riu khasi pai ba kata dei ke district council hendaknya apa ni syai rupat hang ni agri por komanta abang ya keren ya ke district council pai ba wat num stu bakla ya ke district council ke badon hapo ke jela Assam mensua min bangi dan don ke jela Assam pai ba ke district council kalau ke badon bor hadu kata ta pai ba kalau ke badon bor hadu kata ta ba wat kian juga sarkar India wat kian juga sarkar Assam hata kapur pai ba kimla bantrekam haki autonomous district council po united khasi jaintia autonomous district council kimla bantrekam klem yo ya ke jingmenjur nak ke district council hadu kata ka don bo ne bang kren ya ke district council menta pai ba kam dei isu kum ketua district council ke bangsa ke bor ka joka la slot barkala duna shibun pai ba habi ni barka bor barka ikhtiar joka district council ne pai ba nak kalian ke jungi yong bawat lada ke bor barka ikhtiar joka district council la slot ya ki babun ki benta kala duna ke bor ke joka hendoi lagi penuh kam hok ya ka pai ba hadu menta mene kan dei ke jingkul ku nak bata jonga bat jompi kum ke jat benriu rit pat barkam tam kum ki trai muluk pai ba district council kan dei ke sti ke jonga bat ke jompi yang simtai ni benta harbi dei ber ke kamai ke ji ke jonga bat ke jompi kum ki trai muluk pai ba ki district council kila penmi ya katakaan kila pas ya katakaan belatip kum ke trading by non tribals regulation barkat kum kedekaan pai ba kala ong ba unu ubam dei trai muluk omla ban surung sakni geri ke jonga ke jompi ban kamai ban kaji ban trai ban kata ban le business ban trai kam kontrak ban trai kam supply kat bamon klem dayo ya ke jing itu nak ke district council pai ba klem dayo ke jing itu lan klem dayo ya kata ke trading license nak ke district council bakani ke jukaan pat pai ba kambong bamla banai kita ke bamdai ki trai muluk la banai trading license ki noi la banai tangya ki kam ki bamanga barpi kum ki trai muluk ngimla ban trai henai ka ba lingo pai ba kam tam la da piwan sapo sor silong la da pisong taksi o da piwan le se sa ka konsensi ka jonga ta pinom yo i nei pai ba la da pipet pachkui pat ki benta jong ka sor pai ba watang la da pisong taksi pai ba penlap pakta ki driver taksi ki babun kem dei shu ki pardo ki parsnam ki jonga ba ka jong pingai pai ba pilama plai i plus saki ya kata bat ngong ya kani ubai watang ya ka kam driver taksi ka bangi ngila ki kun ki jonga ki jong pingila pai ba ya kata la sakdi nangana pi o plate po yodu kayo ko bakentang jong ka jaj benriu pai ba pirung po yodu nyau po na ka sispa ki balong try apo yodu kem de isu ki pardo ki parsnam ki jonga ba ki nadu ki dukan ki bae ki dukan ki baret warwat ki basyong hapo madan pai ba kila dei kita ki bamdei ki pardo ki parsnam ki jonga ba ki jongpi den mata da pai ba ino kam menbu ya ke jingli syai ke district council bat balai kalong kumni pai ba bakani kalat kamai keji ke jonga ke jongpi kat barang mi no wisdom showai pat kalanang betut nak kiti ki jonga ba ki jongpi o ngong ngai kini ski ke bapun kini ki MDC ke badan pok sarkar pai ba na do ke NPP ke UDP ke HSPDP bat ki weipat o ke election pai ba bang so sarong badong bang ilawara ya ni ki an haswa jok election ngong hoi to kami te ki an ke ban yada yang abade pi nei pai ba ngong ndon jingmot na ngai wara ki pho ki spa ki an watang ya ka an ke beladon lupa watang kata ke trading by non tribals regulation pai ba ke ban khanglat ya kita ke bamdik parado prasram kri pleng jaga jawa jopi ke district council kamla ban khang yaki hang ni pai bangi ya kata ke failure jong ke district council kam simlala banyada nagta jonga ba jopi ngi sokmen bagi so sarong pat kum ke voice of the people party ni dan new president rang ba jowi uba arden melo sai moi pat ulong CM tang kum mriu benai oh kini ki MDC ki pamta pat ba ndai ba kilong MDC tang sansnem ru kum bala bencet tu pat ba iki kaliyo extended term kum ba shisnem mriu snem kila syong hang tei hapo district council pat ba bat uni president rang ba jingi hostem arjar khatsau ubat tang mriu benai kum u CM jong ke district council ndai kai ke bolole ni rang ba pat ba ha ka po bolong CM namar ka yodu ka ha ka jingpet ka jingkbi
jong ke Kasils Autonomous District Council. Barang kita kin riu benai pai ba, ulo penbek, ulo penkut, ulo penrunti, ya ke yodu. Barang kuat ban ong manga pai ba. Lada pipoi sepo yodu, sei kendu ikinong song yo po yodu pai ba kan sei tu maki. Kai ke bau ni rang ba ulo le, ke belong ke jingkerku, nakam ta ki pardok ki parsnam, ki jonga bat ki jompi. Ban om ta kata pai ba. Hakin riu benai, ke bau par dan umpat komsiem. Jong District Council, watang ka way, ka trading license claim issue, kita bamdei ki try muluk pai ba. Kata the voice of the people party. Sawat ya RTI pai ba. Sawat ya RTI. Hakani katam riu snem, kano teli, kani ka District Council ka EM, hapo District Council ki platform. Ya kata EM, kano teli ki trading license kila ai kita gi way pat. Oh ki kren it judgment riu. Mo kikiran dia jai menriu. Andai pai pak, dari peman maki, kiba ai kalat ke kabu, ya kita kiba nuan ban kedi, ya ke peliang ja, ke jonga ba ke jong pi. Oh pai pak, ngim dei ban klet ru, kom ke jai menriu. Ke District Council, kedi ban yada, yang apa je pi kamtam, habi dei bat ki parro ki persam ki jongi, habi dei bat ke kendau ke siap, pai pak. Andai ngim dei ban klet. Kani kelada na po social media, ngasai po mulai ru namara po mulai ke sedang mensekot masekot po mulai mo. Ngasukwa panora hakamat jong pini por konta kani kadai kabang ngai scam kalayat pa hapo social media bat ngala print kenang bat hakani por kontangan pen slow shopi pat ba oh nyapan perkat ba syabangin aya karai ka jungi namar kani kadai kai ka belajar pek kani ka city ka bela pa dak taki MDC kamtam jong ka NPP pat ba to the chief executive member Kasils Autonomous District Council. Sir, we the unsigned from the National People's Party MDCs, having had a parliamentary party meeting, have unanimously resolved and put tangkap poin ke Baningkong. Number 1, we support the MOU signed between the government of Meghalaya and the Assam government regarding the border issue. Kani ka city berapa so CM jok ke HDC, dak MDC nak NPP, dak bagi ong bangi ki baksoi ke tengah rum, yong hadian bagi rakyat perkan, hilarai, bangin ai ke cikusan ka pura, ya kata ka MOU, ka balai soi apreng ke government of Meghalaya, bat ke government of Assam, ha ka bidai, bat ke border issue, bat kata ka dai, ban aino, bat bandino, bat ban lilam no, ya kita ki jaga. Kibadai jong kejela, jong keri ke jonga ke jong pi pai ba. Ban ai bat ban dia bat ban lilam. Sya kejela Asam pai ba. Kadi ka dalut hang ni pai ba. Ngio ilut pai ba. Sekan no pat nginong bangidan kelet. Sekan no pat nginong bangi matla pai ba. Bar ngangat skam pai ba. Baro sikata pila supet ya korkom trekam ke joki hang te ya po District Council. Barang ni por bamta pai ba. Ngangit skam pen ai ya ke jingsan ke berat ba ya ke voice of the people party pai ba apa kawan apreng jompi kamuan ban kenya pi kom kinyut kinyer kam kenya pi kom kimar kimata balak ban sutiet dak dor lani kom kimrat kom ke belang kom ke masi kom ke siar balak ban tiet nayo pai ba batang surah ayeng la mat ke rendang la khoi ke snap labam pai ba kata kam dai ke voice of the people party apa kawan apreng jompi pai ba kawan ban hikai, kawan ban pensyai, kawan ban kedaulanti, barkaba kam kongsan nalor kata pai ba. Ka voice of the people party kawan ban penkup bor yo pai ba. Ka penstu yo pai ba. Baka sivut ke jonga ba ke jongpi. Om don dor bala ban tiet ya ka sivut ke jonga ba ke jongpi. Om don san spa, om don san hajar, om don san pohajar, om don lak pai ba. Bala ban tiet ya ke sivut ke jonga bat ke jongpi. Dai nama tada pai ba ki political party barok ni si mamta ki siir ba ki ting ya ke VPP balai ndai ba ki ting ba arden ndai ba ki ting Dr. Ricky J Senkan ndai ba ki ting nga lani ki nongalam joka voice of the people party balai ki ting ya ke VPP ki ting ya ke VPP dai namar bagi sotu bau pai ba keleng keri udon ringkat barka voice of the people party kata pai ba kiting yang ke voice of the people party bat pide ban sotu pai ba ka VPP kawan ban penkup bor ya pi wat nom tieng ya ke sakri ki balik kenrat halor jongpi ki bon ban berngem suak election o ki dan konsensi ki berngem yu pai ba di don sakri bon berngem yu kenrat
Anda politik kalau kita pai ba. Kini bergam. Kiong ada pem kerja ni ngin penduk skim what skim kepada jawab central government. Kiman penduk kebegum kita pai ba ngijit syakri. Ngapa mulai dia mengejok election ngong. Yo pai ba dia mengai kublai pai ba mulai ngong. Pai ba ke election kelakut. Ngong ngasuh yaki arp saw hajar tam ke belajit ya ngong nadu mentah kasih ngam dayu emeli tanjong ki arp saw hajar tam ke belajit ya dengan dayu emeli jong baro sanpo hajar tam ke belajit ne ki bamjit ya ban hakajing ice cream ke jong apa mulai pai ba ngam itu manu bekerjaan manu bekerjaan ki bedai hok panyo kiyo kata ke nongrin jong voice of the people party bat pai ba la pikwa panwan ra ong ali ini trailang bar voice of the people party namar ka VP kala pendrai ka thama persya ka bamsat bampong ya ka thama persya ka jingduk ya ka thama persya jong ka jingle silang khbat pai ba ban ngin job ya ka thama menuwang mom job ngin job ya ka thama la pai ba ka lenggeri uyatli tang haga voice of the people party ngilai pai ba kita political party kai bagale haki por ke bom sang am dok kam matai piregi breke badno ke basta ke basempang sawat hi mapi pai ba dok kam manitu manga o pai ba ka VP la ka rung po ka district council menta ru kan le e kata kan wanra e ka sensyar khadar ka khoi ka basuba pai ba ngin sedang na po district council ngaskla ban perkemau ka por kam sa su sedang ini ngan perkemau pi pai ba tang kini ki kumbashibna ye pai ba kelami ke report jong ke CAG lani kata pengitip kum ke AG office kepada dapat ajan jong DC office po Shillong kali ke CAG ke Controller Auditor General of India kali ke constitutional body lasnai ka ke Constitution of India bar ke kamram jong CAG kalau man pen ya ke pisah pai ba ke bami kali ban pentre kam hok ya kata pisah bar ke CAG kalau ai lightly ki report pai ba hakini shibna ke letno kawai ki MDC kemla ban ajikan ya ki pol lak kebalami kebala ashki ban penokam kemla ban ajikan habamla ban ajikan yi sutu seno galet kepisah kebar ke report pai ba ke CG gong dokam menuen kam mardor ya kita bala pilatet bian kumba prapu ar ne prapu lainut balai nomor po district council do mentam ne pai ba omdon kata polisi tungkam lani kata recruitment policy lastak kabaman long MDC manga tap ya kolok tap ikon tap ikperok tap kenok kersan ke jona kata ke bamsap kemudian po district council ke VP kau ngin lain bat ngin numera ya ke polisi tapkam ke bebet po district council bar ke balai pai ba kata ke pisah kepada pok-poklur kalau ami po district council ban snai te ke building jong ke district council bar ke jo por ban snai ke way ke resort kepada nanti po mulai ke resort jong ke district council kepada ke poklur pai ba ke pisah kelami kelayat kontraktor limbak CM limbak IM nei pai ba ngalalai benpet la jong ki khmat ma ko po constituency ke jonga ngalai benpet ya kata kerso pai pa pen dai sangsot pen I lingo dai poklur kalami ndai ba pipet ya ke jingtai om iya ha bat klem dep bat ikop dep hiru kata kerso kita di bamsap bampong kepada po ke district council ngawang kat seblek akan mau hadirin jong election arpo arpulai haswa jong election MP pai ba upai ba kalen keri wong no wong mentate ngin pensiong yu pra one collection MDC ngin pensiong yu pra po district council one collection arpo pra bakata de thong ke jong iru bo pra ude ban sinsha hakani ke jela ke jong aba ke jong pi ndai pai ba ngau ngani por kamta lada pikwa ban yoi ke sarkar ke kumno kan warna arpo pra ke sarkar jong pra ke sarkar jong VPP pai ba ngong ali ngine pet swa menta pensiong yu pra po district council ibore ba kendiat ko mangalong iikter ba kendiat po district council re ba trehok pai ba pin sayui kande ke jingker ku nagam ta karui bar kechat ndio bar ngamar tetien pai ba atip scam ma pi we angit scam bona prenjongi lalong kemelong kepa denem dei haura kiti meno lalong kemelong kepa ne ne bon ki khenrao ne pe ki bon ki lalong kemelong kepa mo don na prenjong ki me kepa ko penyap no ikikon ki jongi rakti don antrai mendon lada don ruang hap sayuta ina be kruet ndai shu breu di kusut pokok ban penyap ila kejong ki khur bar nge scam pai ba ani por sha ban som no apen kan mau yo president Zelensky jogari Ukraine uni president jogari Ukraine
Hakapor ka job kom president jog Ukraine. Hakapor ka baningkong ka urung. Hapok office trekam ka jog kom president jog Ukraine ban song ata suki. Ulo khot yaki para menteri ka jog baro haka kamera trekam ka jogi. Ordak tek para menteri jog baro ka poy kamera. Ulo ongkum ni ki. Ngam kuat bapinbu ya ka dur ka jog kom president jog Ukraine. Haki kamera trekam ki jongpi. Ngam kuat. Ndai wong bu hajaka bapinbu ikadur ka jog kom president. Wong bu ya ka dur jog ki khun ki jongpi. Bu ya ka dur jog ki khun ki jongpi. Balai karena ka daw ba pai ba. Namar wong ba katu ka syuki ka bapisong ko menteri jong ka sarkar Ukraine. Wong ka syuki ka Donbor. Na katu ka syuki kin mi sibun ki kam. Kin mi sibun ki an. Kin mi sibun ki polisi trekam. Bada ka bapibu ya ka dur jog ki khun ki jongpi. Pennom le kanu ka ban penyap ya ki khun ki jongpi. Bada ka jor kom pai ba on. Haka ar poi trik ngene mi renti. Ngene wer ngin pensu ki parlok ki parabarjan ki bahing ki jonga ki jongpi banong ya ini let ya a ya ka vote ka bakordor ka jonga ka jongpi ini pen thamai pat ya kani gari ngin pen thamai dak basdang na pot district council handai suai kata pai bangong haka arpo tarik menmit haka arpo tarik menmit hadien bagi khun ki badangret ki jonga bagi jongpi ki lathia hadien bagi khun ksiu ki badangret ki jonga bagi jongpi ki dang ki lathia Berhadian bagi para ki persa ki jonga bagi jongpi ki bedangret ki lathia pada ngong leit pet ya kedur khmat ka jongki pet ya kedur khmat ka jongki ngadon layut ki khu bang kan ma por bagi dang khamrit le pada ngaju kudup bagi ju athia hapor bang kudup iki ngaju pet ya kedur khmat ka jongki kedur khmat ka bai ie ka belui pada mau kedur khmat bai ie ka belui ngong pet ya kedur khmat ka jongki pad wadong klet hadu ka arpoi tarik pada pilih kum ta pa ngamartien hakar buai trik kani ke simpre akti ke jompi kan nomlet penjani ke budam badan ke kot ke keti ke bom kat badan dai kani ke simpre akti ke jompi kan let pension be tangah ka syap ke badan tangah budam badan ya ke syap jong voice of the people party ka bari oi pa ka bari upra mungkin son ya ke syap haka dur ke jong upra kublai sibun Kublai siajargo batung ini pertalang ini perta edau nak kata kita kerjaan the voice of the people party nak kata parti kejui ngayo WRP wan sikmat dari por mata kau mengile nak kau kejengilan sikoi pat upai ba umi baru upai ba leran baru upai ba nak kejing slur wan ban kerjaan ya the voice of the people party barang dia por upai ba ngin penedau upra hang ni apa kesenong riangdo barang ni konsensi kecapi pada apa kejela bakari hibar away ali ngayo ya lala pidai kinong kerjaan the voice of the people party lala pila skap ya kejing percaya kejui ngamar tien pada om dan away pak kelti kejui kon nani kekenti ke pamenta tutep syai kadai betang apreng ke VVP persya ya ki way pat ki political party nama ki sotu pamenta kadai tang ke VVP ke manong mau jingkut nakata kejongki ini perta langan ni por pamenta live se lewat dah kesur ke jam ini rakyat ketiga jungi live scene lewat habra soisin ini perta dia lalu kita syadu setiru kita melak berwan sedih pidana perdukaan kelenti ke jopi kijing tray ke jopi ngongin ya perta langan ni por pamenta dah ke rakyat ketiga live scene lewat nadu kemensin ini perta ada upra hagri keski batnang tak ni election habra kublai sibun kublai siajargo kublai pukulan ya berarti